Ima li vremena za ekstremne sportove u finansijskoj industriji? Nisam batalio odavno jer su me prijatelji izdali, više ne igram, a squash je izuzetno dobra opcija, odličan i da se smanji nivo stresa, a i svakom slučaju tako da squash je odlična alternativa svakom. Ove što se kaže želja da pošaljem poruku da ljudi u finansijskoj industriji su vrlo vezani za sport. Ja mislim da je to lek za nas, Yes. barem za mene, tako da uz klasično trčanje, vežbe snage, ja volim da boksujem, također imam neke malo ekstremnije stvari, iskakanje iz aviona, da skijem. Ajde da kažemo za Pa one koji... šta je ferata, moram da vam kažem da sam ja pre 3 godine isto to pitala šta je ferata, u stvari ne znam, pitala sam, a onda sam uzela i da proguglam via ferata, to je čelični put u stenu karabinera, imate i još dodatnih obezbeđenja, ali vi se na taj način penjete na stene, na vrlo visoke stene, na